oče igumane, dragi moji Lajkovčani, pomaže Bog svim. Bog ti pomože. Drago mi je da smo se susreli sa nekima ponovo, sa nekima prvi put, da evo ovo večer provedemo malo drugačije nego uobičajeno. Na samom početku, pre nego što bih nešto rekla o ovim knjigama, zaista ste večeras izabrali pravo mjesto gdje ćete provesti večer, ne ni zbog ovih knjiga, najmanje razumljivo zbog mene, već zbog našeg cijenjenog gosta, arhimandrita Stefana. Zbog njegove monaške skromnosti, kako to negdje se i nalaže, monahe ne treba hvaliti, ali čisto da vas upoznam, otac Stefan je, za one koji ne znate, otac Stefan je jedan od najvećih duhovnika danas Srpske pravoslavne crkve. Otac Stefan nije samo duhovni otac, on je brižni i otac i majka mnogima. Pored toga što nas poučava rečju Božijom, on na sve strane stiže da pomogne i svima potrebitima, i onima koji mu se obrate i onima koji se ne obrate, a za koje zna da im pomoć treba. Njegova jedna ruka uvek daje, a drugu Gospod puni. I svedoči upravo da ruka koja daje nikad nije prazna. I zato mi je posebno drago što ste večeras ovdje, a moja neizmjerna radost i zahvalnost ocu Stefanu je zato što na prvo pominjanje da dođe večeras ovdje, on je odmah rekao neka je blagosloveno i odmah smo se dogovorili. Vrlo lako. Ne mislim da je razlog bio što je on želeo da uzvrati posjetu u mom rodnom kraju, s obzirom da ja u njegove krajeve sa mojim prijateljima pohodim od 2014. Već je upravo to bila njegova ljubav prema vama koji ste se večeras okupili i prema svima onima koji će biti u prilici da večerašnju njegovu besedu čuju i preko ovih savremenih medija. I evo nekoliko reči da sad promucamo o ovim knjigama koje milošću Božijom Gospod Bog je izabrao, eto, da ja budem deo toga, a mogu je biti i bilo ko drugi od vas. Darovi Gospodnji su na svima nama, samo je pitanje kako ih nekad iskoristimo. Da bih govorila o ovoj knjizi, napravit ću uvod, Osjećanje ne sme da stane, napravit ću uvod sa knjigom Hleb života. Jer da nije hleba života, ne bi bilo ni projavljenih ovih novomučenika koji su opisani u ovoj drugoj knjizi. Ova knjiga Hleb života je u stvari knjiga koja predstavlja zapise sa predavanja duhovnika naše pomesne crkve, ali imamo i dva duhovnika koja pripadaju kliru Grčke pravoslavne crkve, a u stvari su, da kažem, naši ljudi, Srbi poreklom, koji službuju na području Grčke, u manastiru Evija, na Eviji i Preobraženje i u manastiru Grigorijatusa na Svetoj Gori. Teme koje su u ovoj knjizi su izabrane tako da, kako bi ova knjiga predstavljala jedan priručnik svakom pravoslavnom hrišćaninu. Kad kažemo priručnik, nekako deluje to jednostavno, obično, ali upravo iz jednostavnosti i običnosti najviše se nauči. Tu su zastupljene teme Hleb života, jasno je, o Gospodu Isusu Hristu, zatim odmah iza, a o kome bi ako ne bismo o Majci Božijoj. I te dve teme smo izdvojili i stavili ih na početak knjige, a ostale smo poređali po datumu održavanja. Pa je tu iz Podgorice, iz Sapala, iz Gračanice, Beograda, Budve, pa ima preko Skype-a, što je bilo predavanje u vreme korone, da ostavimo zapravo i jedan pečat vremenu u kojem su se ova predavanja dešavala. I sad samo da se vratim ponovo na teme. Naići ćete na teme i o svetiteljima našim, o Svetom Savi, koje nažalost naš srpski rod vrlo zanemaruje. Iz tog razloga smo uz predavanje oca Rafaila doneli i celu žičku besedu Svetoga Save. Također, uz jedno drugo predavanje o savesti, hrišćanskoj savesti, doneli smo opet svetotačku priču, da kažemo tako,
Svetog Ave Justina o savjesti Crnogoraca, što moramo se složiti, vrlo je danas aktuelno. Također imamo i o molitvi naš sveti patrijarh Pavle kako je govorio. Dakle, određena predavanja smo upotpunili i sa svetootačkim učenjem. Zatim, o svetom Vasiliju Ostroškom kao nekome, slava mu i milost, inače u Hercegovini ime svetog Vasilija Ostroškog se ne izgovara da se ne ustane. Naravno, ne pozivam vas da ustanete, ali kod njih je tako poštovanje. Zatim jedna grupa predavanja koja su negde vezana za svakodnevni naš život. Dakle, brak i porodica, sticanje pažnje, ono što imamo problem svakodnevno, o svešteniku, šta je, ko je sveštenik, zaista predivno predavanje od istorije do današnjih dana i kakav treba odnos naš o savjetu naših duhovnika treba da bude prema svešteniku. Zatim o životu u crkvi, o liturgiji, o pokajanju, i tako dalje. Ova knjiga je ovdje dostupna vama večeras. Vi je možete kupiti po ceni od 500 dinara. Sav prihod ide za dalju štampu, dalja izdanja ove knjige koja se zove Sećanje ne sme da stane, koja je posvećena svetim srpskim novomučenicima i ispovednicima 20. veka. U ovoj knjizi Sećanje ne sme da stane su sabrani svi oni Srbi koji su stradali u 20. veku, a koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala, što znači odredila im je dan proslavljenja, napisana je služba i uneti su ju crkveni kalendar. Ovdje imamo grupne i pojedinačne praznike. Kad kažemo grupne, mislimo recimo jasenovačke mučenike. Nema sumnje da ste vi svi za njih čuli. Ali pretpostavljam, to je neko iskustvo do sadašnjih naših ovih promocija, da mnogi od vas niste čuli za Veličke, Polimske, Kulevakovske, Glamočke, Prebilovačke. Ako ikada budete u situaciji da vam neko ponudi odlazak u Prebilovce, otiđite u Prebilovce. Ako nikada do sada niste doživjeli šta znači vaskrsenje, bilo u prazniku, bilo na koji način, Prebilovac je zaista mjesto, bez obzira da li se taj dan proslavljaju sveti mučenici ili ne, mjesto gdje ne možete da ne osjetite vaskrsenje. Više puta sam bila tamo i to je neko i ovako lično iskustvo. Pogotovo dolazeći do Prebilovaca prolazite kroz Klepce, a iz Klepaca je mučenik Vukašin. I zaista kad se tamo nađete, kažete, čekajte, da li je to zaista čovjek za kojeg znamo da je rekao samo ti dijete radi svoj posao. Iz mjesta u kojem se ja sad recimo nalazim, kad se nađete tamo. Prosto, ovo sam sad malo možda izašla iz teme, ali možda i nisam sve to, i naravno starca Vukašinu, za njega je dan posebno određen i u ovoj knjizi ćete pročitati. Tako da, ja vas molim, ova knjiga će biti dostupna svakome od vas koje je večeras ovdje i ona se deli besplatno sa blagoslovom patrijarha Porfirija. Kada sam zamislila da ovu knjižicu radim, mislila sam neko džepno izdanje i da to podelim samo mojim parohijanima, čija sam ja parohijanka, jasno, Svetog Jovana Vladimira u Beogradu, ali sam tu taj zapis donela ocu Stefanu da pogleda, da me posavjetuje i da malo s njim popričam. On kad je pogledao, on je rekao, sestra Zorice, ovo ćemo štampati i do 50 i više hiljada primjeraka i delit ćemo ljudima besplatno. Ja sam rekla amin, znajući da to što je otac Stefan rekao da to tako treba da bude, da tu Duh Sveti progovara kroz njega. I zaista, mi smo ovu knjigu odštampali do sada u 25.000 primjeraka i nastavit ćemo sa daljim izdanjima, s tim što ćemo u naredna izdanja dopisati i one koje su ove godine kanonizovani od strane Srpske pravoslavne crkve. Molba naša, svih onih koji smo na ovoj knjizi radili, a ima nas više od onih koji su potpisani, je da
zaista ovu knjigu pročitate, da ukoliko neko od vas ima praksu da čita Ohridski prolog, da je stavi uz Ohridski prolog, jer tamo ove mučenike nećete naći, znamo kad je sveti vladika Nikolaj se upokojio. A oni su stradali i u njegovo vreme i posle, jer sveti vladika Nikolaj je napisao tropar Jasenovačkim mučenicima pre nego što su u IHH oni kanonizovani odmah posle rata, jer ih je prepoznao kao sveti. Dakle, ne samo da pročitate, nego i da negde i drugima dajete na čitanje, na upoznavanje. Ovi sveti ljudi, zajedno sa svim našim svetim precima, ako se mi njima molimo, ako ih upoznamo kroz molitvu, oni će biti ti koji će nas sačekati kad se upokojimo i koji će biti naši molitvenici pred prestolom Božjim. Iz tog razloga je naša molba: upoznajte ih i molite im se. I samo vašoj pažnji bih preporučila još jednu knjigu, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Ovo je posebno izdanje Hrama Svetog Save sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija. Ja sam ovu knjigu potpuno zaronila jer sam imala taj zadatak da napišem predgovor. Knjiga govori o porodici Strelarac, koja je živela sa 6 dece. U međuvremenu otac se naprasno upokojio od srčanog udara ili moždanog udara. Inače bio vojno lice, mlad čovjek iz pune snage. A onda je Gospod pozvao i sebi njihovo bolesno dete Anastasiju. I to je verovatno bila njegova želja, je stalno bila kako će on se upokojiti, kako će on doživjeti da se Anastasija upokoji pre njega. Znači, Gospod ga je pozvao pre. Majka Anita Strelarac je žena koja svedoči vaskrsenje svaki dan, koja nosi radost života svakodnevno, koja sada odgaja 5 dece i nikad nećete čuti da se požali. Dakle, ove knjige koje smo vam doneli, to na prvi ovako pogled izgledaju da su tužne, da su strašne, da su... Ne, naprotiv. Njihova poenta je radost vaskrsenja i radost života. Ja sam učinila Aniti da ponesem ove knjige, one su također 500 dinara i prilog naravno ide deci njihovi. Hvala vam na pažnji i sad vašu pažnju zaista preporučujem ocu Stefanu, pa vi razmišljajte dok je otac Stefani besedi, šta biste ga mogli posle upitati. Eto, tu smo. Kao što vidite, ova tema što je naglašena preko 3 knjige, ona u stvari je dovoljno da čovjek razmišlja o njoj i to ne malo, nego ona je nekako životom potvrđivana i posvjedočena, jer mi nismo tamo imali nijednog čovjeka u pravom smislu koji je zaslužio takvu kaznu da bude osuđen ili ubijen, likvidiran, njegova porodica i tako dalje. Zato, kad govorimo o ovoj knjizi koja kaže Zeće ne smije da stane, ne smijemo zaboraviti. Zaborav se smatra, braćo, saglasan sa zločinom. Znate, i to pišu u Dakovskom logoru kad dođete u pokrajinu Njemačku, Bavarsku, tamo je taj logor, dakle, piše krupnim slovima. Ako ne želi podići spomenik pamih žrtvama, želi da se ponove. I to su napisali baš oni ljudi iz kojega je korijena iznikla ona užasna drama vođa Adolfom i ostalo njegove saradnice. Nije se biralo gdje će kako, je bilo skoro da se mora ubijeti. Nije bilo, znači kad on lično kaže skoro ubijeti. Van svake pameti. A mi smo to kao civilizacija, a naravno kontinent evropski, doživjeli. I životom doživjeli i preživljavali neki su nisu preživjeli, ostali su ubijeni i uništeni tamo gdje je god su on zadstvo logotom arbitrom. Od Auschwitza, Mauthausena, Dachau, Jasenovca, Jadovnik, da ne pričamo, to je ogroman broj. I čak što manje više sporo, onda su prešli one gasne komare da ubrzaju ubistvo. Ali to je Evropa. Pa ne možemo biti djeca, to mora što drugo biti, pa nije tako biti.
Dakle, sad se molimo Bogu da se takav zločin da se nijednom svetu, nijednom kontinentu, nijednom narodu, nijednom pojedincu, jer to ničemu ne vodi. Da smo išta uspjeli s tim, da smo išta bar postigli, da se desilo, recimo bar u nekom kraju svijeta, savršeni mir, pa da tamo izgledali su, ali tamo mir, ljudi žive i na neki način hvale ime Božje, proslavljaju, međusobno se poštuju. Nećete na zemlji naći sad nijedne stope gdje se nekom sredski ne prepire. Na sve strane postoje sudovi, policija, opreme, vojne sile i tehnike. Protiv koga? A nećemo da komarcu bijeti sa haubicom. Znači, nekakav bijes koji je zavladao, a ove žrtve koje su oni napravili u svojom bijesu i ludilu, u stvari su bogatstvo naroda, cijele civilizacije koja se trudila da podigne sinovi i kćeri i da se radi o svadbi. I to svadbi mladenaca, ne stariji ljudi u 60 godina sa žene, to su dedovi. I šta je bilo? Mi smo dosta puta do sada to ponavljali, govorili čak u Jasenovcu. Nemojmo dozvoliti da zaboravimo ove žrtve. Jer će Bog zaboraviti nas i nećemo imati ništa. A to ništa pa spada u paklene muke. Nije slučajno došla ova sada nakaradna, odvratna situacija koju sami ljudi zagade na to rade to. A mislite vi kako je to ružno i koliko je to neprihvatljivo za zdrav razum. Zamislite samo ljude šta propagiraju danas jedan drugom. Samo uništenje. Onda je bila mehanizacija, ta mehanizmi za uništenje, pravljeni izabiraju neki zlotvori koji će to raditi, danas ne treba niko. Danas sam sebe čovjek ubija. Proglasili su da je to ponos, da je to čast, zamislite, molim vas, kako poniženje ljudskog uma i kako pomračenje. I da ne bi se to desilo svima nama zajedno, Bog je dao još uvijek blagoobrazni i blagorazumni ljudi. I apeluju i govore svakodnevno, odustanite od toga, to ničemu ne vodi se pogibi, ali pogibi u mnogo pakla. Ima ljudi koji su stradali viteški, junački, pa su se proslavili na nebu i na zemlji. To je znači, pogledajte, u najnovoj istoriji, svaki mučenik iz Dachauskog logora, iz Auschwitza, Jasenovca i Mauthausena, Jadovna, to su, braći moji, sveti ljudi. Sveti su jer nikom nisu krivi ništa. Nema niđe zvanične da neko smio napisati takvu presudu da ubijemo nekoliko stotina milijuna. Znači to. I kad su taj otrov prelio se preko Karpata do Ruske federacije, a tamo je užas kakav, ne može čovjek da zamisli. Ali znate što za Nicim u svom romanu Hela Gulag piše da su oni dolazeći na vlast 1917. na prevrat nadi, onda prelazna vlada u 18. a recimo tada, već u car su te godine ubili, njegovu porodicu i decu, a onda su krenuli da ubiju narod, evo, 70 miliona ljudi su makli sa lica zemlje prije po smrći. To je taj otom, to je taj mehanizam koji izvio svoju vijest i ludilo što kaže Vladika Njegošnjesi, otrov su jalaste duše i na ovaj kamen izljuvala. Znači, to se misli mržnja. Mržnja je, braća moja, kosmička zmija. Ona nije ubila jednog čovjeka. Ona nije zamrzla jednog čovjeka, ona zamrzla celo čovječanstvo. Jer je Satana u stvari otac laži i sve što govori laže, a iz laži izlazi same po sebi nagoni da ga uništi, da ubije, da upropasti, to je njegov, on je iskreni čovjek, ubica. I mi sad dođemo i kažemo, na primjer, kad je uspoličan američki predsjednik Bush, oni kažu, izjavljuje javno da je satanista. A zamislite li to? Zamislite li kako rezultuje? I danas mi imamo neke grupe ljudi koji govore otvoreno to, a to u stvari u prenosnom smislu, da bi lepo govorili na srpskom jeziku, bi dobili ovakav govor. Ubice. Zamislite, ko to hoće od nas da bude? Neće niko u pravom smislu. Ali ideologija ta provlači se kroz glavu osijani ljudi da on kaže ako nema Boga, onda moramo ga mi misliti. Znači, ali mi smo davno rekli, ne mi kao sa sadašnja generacija, nego od početka, od još od naših pravotarca,
Imate u biblijskoj priči tamo Enoh kao 7. od Adama, kako kaže apostol Juda, kaže 7. od Adama izgovorio Bogu. Ne mora se izdržati bez Boga, nikako. A makar mi lagali tamo da nema Kain je ubio, njegovi su poznastavili isto tako, ali su ipak morali pronaći rješenje da kažu ima Boga. Jer tada to datira, dolazi do velikog proroka Avrama i kad on kaže da je iz prevelike ljubavi gostoprimstva udostojio se da Bog njega posjeti sa svoja 3 anđela i da mu dao obećanje da će njegov koljena roditi spasenje svijeta, spasenje ovoga, ovakvoga svijeta koji je sad. I su mislili da taj svijet sam bio pokvaren moment kada je Hristos došao, oplotio se Duha Svetog, Marija je postao čovjek, taj je sam bio svijet pokvaren. Svijet se iskvario pod dolaskom Gospoda Isusa Hrista još više i zlobe i mržnje prema Hristu. Jer pogledajte ono suđenje u Jerusalimu. Pa sam sudija uslov Pontijski Pilat i kaže, ama ljudi evo čovjeka. Sjećate se toga. I njegova gospođa, zasluži veliko poštovanje, gospođa Klaudija, kad kaže, ne miješaj se u krv ovog pravnika, sramnoće su strašne muke prepatne zbog toga. I on kaže, evo tako slobodno. I ozdao viče ona neka rulja čita, ne, glasnika, ubij ga i šta je to? To su ti, to je to od Kainove, one ubilačkog nagona, nakotilo se, to je namnožilo. A zašto treba da ubio njega? Pilat pokušava, to je vrlo zanimljivo, kao što smo pokušali brani ove ljude u lobarima, on kaže, pa čekajte, imate i čovjek u zatvoru, Varavu, ili Barabu što je. Ubio je nekoliko ljudi, bilo pobunu gradu, pa je smatrao sad, ajde da će da vam pušti njega i Hrista, pa je računao 100% reći da je Hrista, pa je to gubić, ne on viću pušti njega. Pa smo isto to imali sad u ovome prošlome velikom ratu, nam pitamo, hoćemo li pušti ovaj narod na slobodu, kako je jednog ubite, a presuda potpisana za Jevreje i za Rome, a postepeno i za Srbe. Rekao je, ako ubije jednog njegoga vojnika, 100 Srba će ubiti, a za oficira dogovorit ćemo znači da više stotina. A šta to znači? Uništiti. Pa kako je moglo biti da taj čovjek mogu da kaže tako u tim okolnostima, eto ubit ćemo jedan narod. Sjećam se, neđe gore kod Stuttgarta, neka je Ratzinger govorio jedne prilike, pa kaže, zamislite, bezumlja, čitav jedan narod može sud na smrt. Nemoguće. Mada je ta papa je u toga govorio, mislio na taj bijes i ludilo koje osuđuje čitav narod, ne jednog čovjeka, ne može biti jednog kriv, možda neki politički krivac. On se sam izradio tome bijesu i ludilu, postaju da su otvarani i smirni i tako dalje. Znači, pitamo se da li je moguće u tolikoj krvi i suzama nismo izgradili se karakter stida. Da se stidimo tih žrtava. Pa da je podignemo dostojne spomenike njihovog stradanja. Jer su sami Nemci rekli da ko neće podići spomenik oni žele da se ponove. Danas se to igra u velikoj igri kao da se sprema neko ponavljanje u nekom drugom obliku, u drugim rukavicama. To se dešava sad nažalost u kućama, u opštinama, u nekim mjesnim zajednicama. Mi imamo užasnu dramu koju nismo mogli očekivati. Najveće me ludu da sopstvenu djecu ispod srca majče ubijamo zato što se bojimo već se napad. Pa ko će veća patnja što ubija ispod srca majčina? To je tako strašno, to se može. Ama ljudi, slušajmo sad, veće od nas. Vladika Budimski, znači Vladika Davno Budimski, kad važno počeši Krstić prezivo se tako, on je episkop Srpske pravne crkve u Budimу, je episkopija Budimska i Temišvanska, država opet. U jednoj besedi rekao, i zamatak će imati 33 godina strašnom sudu. Nećete ga biti sakti, pa kad se svi skupili iz ove sad trenutne ludačke nagone bijesa, ne morate sakriti to. Jer život ide od života. Nemoj da lažemo sami, sad najprostiji ljudi znaju, to je život od života. Što nisi izišli, pa mjesečni pa znači agenti kažu, mora biti život sa životom, da svog čovjeka kao zrno čenično. Ima uvijek one, vi ste primetili, dve polovine. Sjedinjuju se da dobiju zemlju i glavu da rodi 30 ili 60 ili 90 zrna.
A mi smo to ubili. Imamo žena, danas koje plaču nad tim, pa se kaju, pa jadikuju, šta napravi, šta uradi, ne vidi ništa. Na čemu ja živim? Te se sad pita, čemu ja živim? Mogla sam, imala sam. Imala sam i muž, imala sam dijete, znači, šta radimo? Znači, taj narod koji se desio u tim centralnim ili koncentracijnim logorima, prenio se u svijest našu, zadubijemo da rađemo dete. I to u zemlji našoj, ovoj lepoj Srbiji, u kojoj su ljudi dolazili pre 100 godina u vreme kneza Miloša Obrenovića, pa su dolazili Kajinova bio najvišu zemlju na svijetu, najveseliji narod koji ima, onda smo imali najviše blago, stočarstvo i tako dalje. Da čujemo kada je zvona, kako zvone i ljudi kako pevaju. On nije znao da to zvonza dok ne pala na ovocama, na blagu, nego smo sve sećati sve vi koji ste malo, nemali svi ste mladi, ali recimo, da su se kada klepali one sezone, pa su onda imali bronze na volovima, jake biva spoznaje snaga domaćina kako klima, a oni su dolazili da to čuju, taj klepe zvona, i zvona. I došli da vidite lijepe pastire koji pjevaju kod svoga. A u ovoj zemlji mi sad sjedimo u Srbiji. Došli da vidimo njihove lepo ograđene i našišane, nasječane, okopane, zajedne vinograde, da vidimo lepu zemlju živih ljudi. Sad, pogledajte, znate vi govorili selo čito je to, možda 150 kuća, 200, nikog nema. Nikog. Ni mladi, ni stari. Sve je to, braćo, uzrok ovoga, ove pogibije što sad sve se zove zavelo ovdje. Ili olimske mučenike, i jasenovačke, i jadranenske, i Pregrovačke, i Šuranoške, i Glavačke, i Bihaćke, i Samsko-Mostarske, i tako da ne nabram, to je toliko velik broj. Da je profesor Daniel Lastevica, Akademije Srpske akademije nauke i umetnosti, napisao knjigu pod naslovom Srpske ždernješe, u kojoj napominje da samo Bosna i Gornja Lika i Kordun imaju preko 370 grobnica u vidu bunara, vještačkih na prirodnih pećina i provalija i jama koje su natrpani Srbi, niko nijednu sveću što mu pario kako valja. Znate šta je to? Se ovaj narod osuđen na smrt od budala i mislova koji danas kažu ubito što se briga, to je dozvoljeno, nije to da je nikakav grijeh, a nije veli neki ludak koji je pobesnio i pitaju ga, imaš ti djeca? Nema. Imaš ženu? Nema, pa zato tako govoriš. Svaki čovjek koji ima ženu i djecu, malo razgovarajte s njima nakon, nemojte mnogo. Svaki će reći, brate, nemojte djecu ubijati. Nek se rodi, ako vi ne možete hraniti, ja ću hraniti. Ako vi ne možete da to uzdraviti, desi se da ne bude, ja ću ti pomoći. Zašto on to govori? Zato što on iznosi u srcu i svoje svijesti život, budući vremena i vek. On je čovjek od života, a ne od smrti. I zato je sad ove knjige koje govore o tom stradanju, naročito u novije vreme izlazi pomalo ova knjiga što je Svjesna Zove sabrala, objavila, probudila osjećanje kod ljudi koji su najdublje to ispitivali, ipak su našli nešto još novo, još ranije nedorečeno. Sad sam pričao olimske mučenike, recimo, nisam znao da je Evgenova divizija, ili kako su im zvali, tamo kad to viteza njihovoga, Evgenijeva divizija, pa onda Andra divizija udružile se i Božne limske manastire popale, porušili preko 40 dana, je pobili preko 1000 ljudi i žene djece. Već to junaci, već to heroji, nemojte vidjeti, pa to su najveći gadovi, čovječi. Pogledajte srpske junake. Nije Živojin Mišić, recimo kad mu je predaj dobacio 40.000 austrougarskih vojnika oružja, nije druga čuo nego je rekao, prijatelji, sada kao vi ste se predali mene, ali mi nismo ni koji ubijali, mi smo ni koji bi život, da oživimo životom. Ajde sad uzeti to oružje, tamo preko Drinu, logore, vaše vojne, tamo imate makar hrane, ja nemam čim da vas hrane. On ima brigu, zamislite kako će ih hraniti, ne brigu kako će da može ubiti. Za razliku ovih lunaka koji su ubili vagonima ljude u logore da ubiju. Znači, iako ovaj ishod, možete vi reći sigurno, a to je srpski seljački vojvoda, nije seljački. Da je bio profesionalac,
pravi ratnik, vitez krsta časnog i slobode zlatne. I njemu nije odgovaralo da njegov vojnik pucao ovoga zarobljenoga ili koji se predao, nego naprotiv da ga sačuva, jer on je predao sebe njemu da je postao živ. On je nosio u sebi osjećanje, svojim mišićima neće ubiti. Ja ne mogu više raditi, nisam sposoban za to, izgubio sam i oružje, municiju, hranu, a ću sad predam njemu. On će me jedino sačuvati u životu, a kako će biti dalje Bog zna. Dok za razliku ovi zarobi vojnika, kada oni u logor da uništi. I zato se mi molimo Bogu svakodnevno, da se Gospod smiluje na naš narod i da mu da tu blagodatnu silu, to jeste blagodat Duha Svetoga, da razume šta je čovjek, a šta ne čovjek. Čovjek se štiti, čuva, a ne čovjek se zamenjuje sa dnevno koji su ga poslali. Tamo se šalje na pregled, pretak, oni ga osuđuju, oni rade što će sa njim. Naše je da ga sačuvamo dok je pod našom vlašću. I tako smo imali ratnike koji su mnogo jače pobeđivali samo iz tog principa. Ne ubij, jer to nije naš posao. A brani se, to je naš posao. A odbrana je blagoslovena u svim istorijama gdje postoje ljudi. Uvijek je odbrana blagoslovena. Ako nismo mogli da se odbranimo, primjera radi u datim okolnostima koje su sad bile naš, ovaj 20. vijek, pun je bio neke turbulencije, užasno teški, ali ako nismo mogli da se odbranimo, onda smo kao ljudi stradali. To kaže Matera Pavle, da stradamo, to može da se desi, a stradamo kao ljudi. Zašto to govorim? Zato što čovjek strada jači je, mnogo silniji i moćniji od onoga koji ga uništio. Zato ga ovaj ubija i bježi od njega. Imate u kriminalistike jedan detalj izučavanja kad kaže profesor toga predavanja, pa ste vi koji su učili tu kriminalistu, kako ćete otkriti ubicu nad nedužnim čovjekom. Postavite stražu oko ubijenog čovjeka, dobru stražu, ali sakrivenu. I ubica se mora vratiti na mjesto ubijstva, to je taj. Da vidi šta je, to čovjek za 24 sata. Šta je bilo sa žrtvom? Jer krv ljudska nije samo Aveljova koja zove nebesa da se jave, nego svaka nevina suza djetinja, kaže Dostojevski, da može zazvati iz planete. A mi ubijemo djete i hvalimo se kako smo ubili, kako smo mi ti veliki junaci, nečiji. U našem narodu to nije bilo. U najljučijim pjesama i ludostima našim čovjek gledao da se makar koliko je moguće, ako već hoće da se s nekim računa, on objavi rat. Sutra iziđi, ima u našim pjesmama gdje kaj iziđi, ako žena nisi, pa da se vidi ko je jači. Marko Miljanov, recimo sa Podgoričnom zabitom, Podgorice zabitom, niko je razgovara preko kroz Katlju. Da iziđi ako žena nisi. Ti si davno moju glavu cijenio na 100 duka, dosada rata i tako dalje. A što sad ne vidiš? Ja sam došao do toga praga koliko ne raspad glavu. Ne mare, kukavica nije njemu ni uvijek kukavica. A junak je uvijek junak. Jer kad je Marko umro to i poginuo me, on pogao čovjek. Tražio sam me, ucijenjivo sve došao. Vidite šta je strah? Strah u njemu je takav da on ne mare da pomisli šta je pospio Mark, vidiš na meka. Kaže tamo ne pjesnik od Marko je sablje se brzo gine. Nemoj da tamo, a što će ga tražiti? Tamo isto sad s ovom višim nivou. Znači, zašto se traže tolike ljudi u logor? Zašto to tamo da im učiti ljudi? Sada su oni jači od vas. I to mnogo jači. To je ono patrijarhova misao. Čovjek, mrtav je jači od nečovjeka živog. Uvijek bio i ostao. I do dana današnjeg ostao. I evo naviše jedan primjer na Cerskoj planine 1914. godine već preobraženje Gospodnjega, znate, to dobro bila bitka, eto tu malo je pred nama, na Ceru, ajde sad jednu stvar. Vrlo interesantno. Oskar Bočar vodi ekspediciju sa 240.000 vojnika na Srbiju, front je od Loznice preko Šapca, Mitrovice i Radec i Galije, i kaže, novinar, ovo ću ja pregaziti i prošetati do Niša i daći u Valjevo caru za rođendan, kao jabuku. Ovaj me gleda, kaže, gospodine, pa ništa, ali neko da brani tu zemlju, kako misliš ako sada prošetati? A to je za mene sve sigurno. Ja došao na Ceru planinu,
onaj usiljeni marš, to se zove na Drinu, to je sad Beogradsko ratište, vojvoda Stepanović pokrenuo vojsku 180.000 Srba i svojih prijatelja saradnika da zaustavi Kočorka na Ceruplanu. A pa se zaustavljanje. Vrlo zanimljivo da znamo šta je mrtav čovjek i koliko jače živog nečovjek. Kad su došli na Cerbaninu, odredio pozicije i krenuo u akciju na onaj vrh. On tamo zove Trajano glave, posljednji grad, to je dokršaj. Najjači gdje je izgubio 22.000 vojnika. Stepanović, vojvoda, zaustavio ga svojim vojnicima i takav polo napravio, mi smo izgubili, znači naša strana, 16.000, on je izgubio 22.000 i povukao vojsku prema Šapcu od uspod bitke, uveć prevoženim gospodinom, on je izgubio bitku na selu. I sad šta je ovdje da kaže? Pita ga novina, šta sad ovo znači? Rekao sam ćeš pošetiti do Niša i ne znam trašćavati tamo sada sa čistim jednim gradom. A znaš šta je govorio? Ne znam ja kaj je to ja nisam nešto dobro analizirao, ali uglavnom ti kaže, nisam to dobio neku pobjedu i poraz od Stepanovića, njegove vojnika, Tropan, Smaju, nego kaže dovoljne hrane, umorni, pretovarni i tako dalje. Pa ko te pobjedi? Miloš Obilić dođe s Kosova i pobjedi vojsku. Zamislili sad. Što znači da je patrijarh u pravu da je čovjek, vitez, jači i mrtv nego nečovjek živ. Vaj se falio malo kad se pregaju crkvu za 2 dana i dijeliti gradove koje kome kao nagradu, a sada povlači 22.000 ljudi mrtvi tu s vagonima se vuko tamo da se sahrane, neđe oko Beča i ne znam, Graca i tamo dalje. Ovo govorimo da znamo. Kad je rekao patrijarh, bolje da kao ljudi stradamo, nego da kao neljudi pobeđe, ubijamo nekog jedan, može porodicu, nešto djecu i tako dalje. Zašto? Zato što je ta snaga mnogo je jača i silnija nego ovoga bezobnika koji uvijek mašta o otimanju, o zauzimanju, o dijelenju koje kaže tuđe imovine. Ne ide to. I to nije ni čovečno, ni viteš, ni junački. I prema tome Bog je dozvolio da vojvoda Stepanović pobedi njega i da ga zaustavi, da mu kaže ne može dalje. E sad vidite, da je bilo s kojom srećom u našoj nesreći, iako je 20. srpska divizija došla u Jasenovac, a sa zakašnjenjem velikim, ne bi se poklalo tamo svoju domiljivanje vodnih žena i djeca. Ne bi, jer ti veliki ljudi ne bi u to. Ničije tu ne bi stradalo ni ovi, ni oni, nego je on stao kao ratnik i vojnik i zaustavio to i mnogo bi bilo situacija bolja. Zašto? Zato što vitezovi ne računaju na otimanje, ni na ubijstvo, nego samo poravnanje računa. Što bi rekli danas, da doveli bi pravdu do pobjede. Ništa ima dovoljno. Neće ničije. Bože, sačuvaj da bi zove miši kao logori, kako se ljudi i tu, to nema govora. Takav čovjek ne zna da radi. To nije njegov, on je ono, kako su njegovi prađedovi bili junaci, tako i on nastavio. I sada se molimo Bogu i dalje da Bog dadne takve ljude koji vole da dovedu pravdu do pobjede. I onda se ove žrtve koje je sestra zapravo u ovoj knjizi objavila nama i objasnila gdje se to je nalazi, obraduju. Oni se prosto obuku u svijetlu odeći. Oni više nisu u mraku, oni nisu u tami, nego u svjetlosti. Sjaju svjetlosti božanskoj za koju su oni na krštenju dobili u ovom pesmu odeću i podari svjetlosti. Ti koji su odali svjetlost kao hajno mnogo milostivih Hrista Boga. Znači svaki taj kršteni čovjek u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, on je obučen u hajne svjetlosti. A apostol Petar kaže svojim sugrađanima i sunarodnicima u jednoj poslanici, kaže, ja vas opominjem na hrabrost i zdravi razum. Da se ne plašite, jer će proći sve ovo što vidite i stihije će proći sa hukom, a samo će svjetlost proći. Svjetlost ne prolazi. Ona je večna. I zato se kaže Hristu svjetlost, a svjetlost Bog istinito, Bog istiniti, rođeni, nestvoreni, u jednom sušniku s koga je sve postalo. Znači, on je tvorac neba i zemlje. Svega vidimo i nevidimo. I kada imate takvu predstavu sad o tome našem shvatanju vjere i ove žrtava koje su to doživjeli, osjetili na sebi tu radost te svetlosti koja nikad ne nestaje, onda su oni braća moja. Ljudi, sinovi svetlosti dana. E sada, imamo potrebu
misionarima govorimo, kao što je rekao Sveta Zorica, da oštampamo na hiljade tih primjeraka i podijelimo, a sponzore nalazimo na jedan vrlo jednostavan način da kažemo da se radi o sećanju na žrtve. Tolike, da smo malo rekli, šta kaže Dane Lastevica u Bosni, Lici i Kordunu, Šalte Grazda, kaže Srbija u Šumadiji, Plaćani Crna Gora i mnoge naše krajeve kojima su ljudi stradali jako mnogo i to što je najtužnije bez ikakve vidljive krivice. Samo ima jedna krivica, ideologija se ne slaže s ovom i tu se ljudi međusobno sadrže i poubiješe i na kraju kad su vidjeli kakvi su rezultati njihovog ratovanja, njihovog ludovanja, počeli su pomalo da se vraćaju sami sebi. Ne ispituju same svoju. A čemu je ovo? Kuda je to? Šta smo uradili? U ime čega smo to toliko pobili braće i posle toga i od tih logora i toga trvenja mi smo otvorili logor, jedina država na zemaljskoj kugli, poznata među državama, da je imala logor, takozvani Goli otok, gdje najuglednije ljude, najbolje partizanske starešine su završile Golom otoku. U ime čega? Ljudi junaci, borci, bez obzira ko sad dana ovako onako, ali oni su bili od našega naroda. A onda imate ove Draže Mihajlovića vojnike, koji nisu nikakve veze nema s tim, i njih su, nažalost, protarali, sudili, šta sve nisu, nemaći jedan primjer samo u Mitrovičkom zatvoru. Posle rata, a Mitrovica imala 8.000 ljudi, ili je neko rekao 12.000, a 8 su ih ubili, a 4 ostali. I te 4.000 su doživjele posle rata, da Josip Broz ili Broz, kako ga zvali, do tera 16.000 ljudi narobio na tih 4.000 ljudi. I u tih 16.000 je, sad govorim zbog toga što je, kako je Antonije Đurić rekao, tu je završio čuvani Stevan Poljević, to je bio čovjek, recimo, savjetnik od Mihajlovića u njegovom štabu, kaže, ubiše ga i ne mogu ga staviti u sanduk. Prebriše mu noge i nakon ga spakovaš u sanduk, pišu, Stevan Poljević umro od bolesti. A on je svedokojevićom, bio ga zadovoljno. Znači, takva drskost, takva odvratnost, nije mogla se desiti zdravobnim ljudima. Znači, on pomračen umre. I sada, takvog čovjeka dođete u logor koji je već lišen svake slobode. Da ga ubijete, da bi ga spakovali u sanduk, poslali recimo njegove bolesti. Nikome to, porodički, Hadar, Kovače, što je bio čovjek jako velike, pametni, ozbiljan, diplomata i starešina u tom i savjetnim u Iran Šalko i tako dalje. Znači, takve ljude nismo mogli izdržati da budu živi. Posle koji su preživili ratni tragove. I onda čujete sad ovdje, imate dosta mjesta gdje su likvidirali mnogo ljudi i nije se znao do sada, do ovih vremena naše. Zašto se to sad otkriva? Zato što je davno pjesnik, Rade Tomo, Petar Petrović, njegov drugi, rekao, krv je ljudska hrana naopak, a mnogima je na nos udarila. Ako ne mome ocu da smeni, ako ne mene mome sin, Marko mora prokleti tog ubića. Ona je velije plavo što ga ubi. Ona je rekao, samo ti sin radi svoj posao. Ja sam vački mučenik u strašnim mukama. Rođen je u Hercegovini, Svetoga Save, Đedovini. Znači, otle njom, braćo. Mazrape, to su čuveni domaćini bili ljudi, prekrasno dobri, preko više što našo da dobri. Oni su poštovali i Božje zakone, i ljudske zakone, i porede, plaćna vremena, i crkvu su sveto, možda u Gaži je bio pojac, možda niste znali. Najbolji pojac u Bosni i Hercegovini bio blažene uspomene Vukašin, mučenik i sveti čovjek. Bez mržnje su gubili. Nikako on kad dođe svoje tetke u Sarajevu posjetu, iz Prebilovaca, ona je živjela već u Sarajevu, jedan veći dio njegove porodice, on kad dođe i kaže da će doći u Gaži sutra da pjeva za pjevnicom. U sabornoj crkvi Sarajevskoj imate više muslimanski ljudi, stari ljudi koji još nisu iskvarni, čekaju da čuju to pevanje koje su njihovi džedovi pevali. Nikakve mržnje zlobe. Na jedan put dođeše budale, pobjestala i kaže tako čovjek da dvojim ovo, jasno da ga i na najsvirepiji način umore i pod monstruoznosti pristupu nemojte takvih primjera malo gde, da se tako jedan čovjek uništava na taj način. Bilo je u Nemačkoj pucaju čovjeka,
vas tamo neko peše. Ali da tako, cinično, tako, nečovječno, neljudski, ne znam kako to nazvao, uništi čoveka sa nekim hvalisanjem, reci živio ovaj ili ovaj. Sad to mitropolit Ivanik je crnogorsko-primorski rekao, ja sam baš tu naveo taj primjer. Kako je to da uništava čovjeka zbog nečeg imena? Zbog nekoga? Pa ništa to nije kriv, treba. One vredi. Sad se molimo Bogu, a opet i opet, da Bog se smiluje na nas i na naš narod, da se ne rode takvi mosti u našoj kući, da se rode oni veliki junaci kao Marko Kraljević. Marko, braćo, jedini junak na zemaljskoj kugli koji pozna i priznat i kao vladar, kao kralja i kao junak, on na žrtvom koju on savladao jednog, trostruko, možda jačeg čovjeka od sebe, nije se ponosio i go dajte mi nagradu, dajte mi diplomu, dajte mi poziciju neku. Nego kaže, a ovaj je meni do Boga miloga gdje pogubio Srbu odjeću. A to je sin srpskog naroda. To je sin mene jedno sime čuvane koji kaže, nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po sličajima. Ama bolje ti zbog glavu nego svoj griješ duš, ta žena poznaje dubine Svetoga pisma bolje nego naši sadašnji poneki teolozi. Ona misli o svom sinu njegovoj duše, ne o njegovog kraljevstvu i o njegovoj kruni, to će biti proći. I pogibe Marko na rovinama, kaže, neki od tih vojvoda, kaže, čini mi se da Mark neka svetlost tako zasjela, da mi ne znam šta misle. I danas smo sve zadovoljni. Vojvode su tu bile veliki junaci, rumunski vojvoda koji je bio pre njega, na samo možda 500 metara. Kad nešto zasjela kod Marka svetlost, ali on umere i to kao junak, kao vitez. Reče, moja majka je blagoslovila sine, čuvaj dušu, to je večno bogatstvo. Ali ako se u pitanju tijela, u pitanju glave, ako ona nešto baš toliko sprečava, stavi se na kantar, ovu poruku znači ostavljamo tijelo zemlje, a dušu Bogu. Gdje je večno blaženstvo, gdje je večno blagovanje i gdje nema plača i škrbuta zuba. To je jako važna stvar da znamo. I da nas ne bi niko prevario da je meni bitno da živi još par godina pod cijelom da nekog ugrozi ili nešto ukrvi. Bože, sačuvaj. Nego naš je cilj večnost i zato smo imali onu pjesmu i danas se čuje kod srpskih vojnika za krš časni i slobodu zlatnu. To znači univerzum, vertikala i horizontala. Srpski čovjek hoće tu da donese potpunu slobodu kao samo u sebi što želi, a ona mora biti zlatna, ne bi ona dozirana. Sad ti dam slobodu podne te sveže Bog zatvora. Zlatna je sloboda, pa zove apsolutnu slobodu, kao Bog. Što kaj Petar Kočić, slobodno kao Bog, ne ustrašuje. Zašto? Pa zato što je takav. Rođen je među ljudima koji su cenili slobodu i obraz više nego sve imanja, ne samo svoja nego i država. To su ljudi sveti, koji žive u pamćenju naroda svoga kao pozitivne ličnosti za koje se možemo pohvaliti na svim meridijanima ovoga sveta, istoku, zapadu, severu, jugu. To sam priliku nekada ranije smo to često govorili prema Turskoj ili Aziji, kako rekao da do Sirije i tako dalje. Pa nekada se ljudima diraš gore i pomenemo neke naše istorijske momente, kada da, znamo da to su bili kao veliki ljudi. A jeste to nije mala stvar. Nije malo kad tebi neko kaže da vi su oni veliki ljudi, oni vitezova sa Kosova, nego velikoga muža sa Kosova, da tražimo dozvolu prema crkvu u Starom Lazaru, da posvetimo, niko nam nigde ne odbio njega. Nigde. Odmah ćemo ga naći teren, naćemo mjesto, čak ćemo dati prilog, a vi imate svoje inženjere, tehničare, projektujte i napred. Ali da možete nešto, to smo na nekoliko država tamo smo razvili stransko tako. Znači, mi smo takvi ljudi, koji nisu išli da neću kuću, neću ženu, djecu ugroze, nego da zaustave, znači ponavljam, opet nepravdu, da ne likuje nad pravdu, nego je obrnuta. Pravda likuje nad nepravdu. Kad je rekao tumači Obilića na Kosovu, kaže, kako onako Miloš Smederev na unutku u silu pregajati ljudima do Murata, pa on bio van zemalja, on mora biti čovjek, što rekao Očarek je na crkvu, da Miloš dođe kupi ljudi. Pa davno je Miloš, ja koliko znam, 389. godine mjeseca juna, Miloš je pao na Kosovu, do duše samljivo je mnogo što je njega savladalo, on je što kaže
jedan pjesnik Miloš je sam sebi grobnicu napravio, kada je on pao, zemlja se otvorila na njega. To je bio sveti čovjek, sveti ratnik. On je pao među nekoliko desetina najljućih daja azijskih oficira, vezira, paša i subaša, a kad je Murata rastrgao, on je vraćao to sve pogazio. I njega onda oborio. On se nije mogao savladati kako je neko mislio tako lako. Taj vitez koga danas imate u zemalju za naše susjedstvo, to je Češka, Slovačka i naćete često puta, čak i u Sloveniji, imena Miloš. Kako nego vi sad imate toliko Miloša? Svaki 10. mladić je nosi Miloša. To je polo vašo veliko junaku za posao. Znači, ljudi, zašto da se borio? Znači, da pravda triumfuje, ne nepravda. Jer Murat nije donosio pravilni stav. Murat je došao da uzme zemlju, kao što kaže narodna pesma, daj mi sve gradove, ključeva svih gradova i harača 7 godina. A šta ti tražiš, nije to tvoje, nisi to on je sio, šta je sad? Znači, tako oboriti, zaustaviti, nije bio cilj Milošu Dugiju, nego da savlada nepravda i da je obori i zaustavi. I zato ga ljudi vole. Koji hoće ratnici, prosti ljudi kažu, pa armija, ona je baš onak velike, to je nezamenljivo. Znači, mi imamo s čime da se ponosimo kao narod Božji, ali iznad svega da se držimo posta i molitve, da nam on bude svijetal i sjajan, da znamo ko su naši junaci. I koliko su vredni u svijetu i kod nas, a da ne pričamo koliko su na nebesima veliki, kad sjede s desne strane i slave Bože, gdje nema plače, skrbuta zuba, i gdje lopovi ne kradu i moljci ne grizu. To smo mi smo ti takvi ljudi. I zato ova knjiga, što je sestra Zorica pripremila, govori o tome, kakvim pojedincima, se rači sad, da mi se da imamo točno vremena da sve to pojasnimo, i ova druga relativ života, mi smo u stvari ovdje, u toj knjizi, imate besednike sjajne, i to pravoslavne besednike, teologe koji su govorili o tome nasušnom hlebu. Znači moja, to nije mala stvar. Ako je Hristos rekao, ja sam hleb života, onda znam se koliko je potrebno taj hleb. Života nema bežnjaka. I ako ne jedete moga tijela, ne pijete moje krvi, nemate život u sebi, znači imate život samo prirodni, zemaljski, koji je prašina, dim i para. A ja hoću da vam dadem život večni. I zato je ova knjiga opravdano nazvana ovaj naslov, da bi ovi ljudi, vi ćete ga budete čitali te besede i tu snagu reči koja je data Božjom silom ljudima, Duhom Svetim nadahnut, oni su govorili o životu, reči koja je kao hrana, kao nasušni hleb. Ne bukvalno sad nosi kuru hleba, brata, ali ne nosi. Nosi reč večnu, a ona je u stvari simboličnog Krista Hrista. U početku veče reč veče Boga, reč veče Bog, u početku veče Boga. To čitate, evanđelje su Jovana, osnovno početak. Taj početak je ovdje oslikan na ovim besedom. Da ga mi dao Bog vama, koji volite i ljubite istinu, da vas istina sačuva, kao što Jovan Bogoslov kaže, istina će se osloboditi od svih predrasuda i sumnji i što je najvažnije, osposobit će da triumfalno pobedite greh, satanu i smrt. Ne bilo kako, triumfalno, pobednost. Pobeda nepobediva. Sad, ja mislim da vi imate možda neko pitanje, nisam sa sestra Zoricom pričao tamo, ako da vi imali možda neko pitanje, postavite na osnovu ove naše teme večeras, ja bih molio da čujem neko pitanje, ako ste još možda nešto na neki način želeli da pitate. Izvolite.